ubah dispersing rani ubade no watching tip lembaga right to information RTI ula pentip pajba bagi kam ki balai thylli po Secretariat ki bam simpat la thongkam haduh menta kiran haduh lais pa ar pratli ya ki bak sarkar kadang boteng klempat thep ne perungkam ya ki brio ya kani ubah dispersing ula pentip habe kran bagi live thai ki bor hadian baka kong pi mar banyang ke bade ke public information officer PIO klai ki cingtip akhan nyu trek no yeng ki balak kran shai ya ki cinglat jung ki post nakaliang ubarani ula pentip bagi post nong try grade 2 ki badang lait thylli Secretariat ki don hadu ars pasan fly thylli kat bana mta ki post nong try grade 4 ki don nyo fly thylli ki badang lait thylli kani ka RTI kade jingpan jingkhen jonga ha be dei bagi jingdon ki post ki bathli po Secretariat main Secretariat ti ha be dei bagi jingpan jingtip jonga uni u PIO kan themo smi pi marbanyang la jingtip sanga hakakan nyo tarik November aja aku minta berkene jingtip hangne laken syai ba keladon ke jinglat ke pos LD to sama mo ke pos LDA ka total sanction pos kelong lais pa kendai po kabala dangdon hadu mentar kelong aspa andri hundai ngot bat ke bathli ke pos kelong sispa arwe ngot kata di vakansi nanta ka typis sanction pus kadon cispa prahusan thylli kabadang don hadu menta kalong kendai pusan thylli bat ke vakansi hadu menta kalong kendai po ngot ni steno karapar ka sanction pus kadon sau puar kaba dangdon gibri hadu menta kalong khalai ngut bat kapus kabalalat kalong arab kendai ngut te gini signographer create 3 pat arab saw ngut ki sanction pus ki badangdon menta kalong khatwei ngut kabala vakansi kalong khatlai ngut te ke total vakansi na menta kan ka create 3 create 2 apo main Secretariat kalong aspa san polai ngut kata de ke total vakansi na benta ka grade 2 grade 3 apo main Secretariat aspa san polai ngut te habede bakani ka grade 4 bede kipion kidon hadu lais pa kendai puar ngut sanction post kapus ka ba nangdap hadu menta kalong lais pa andrew pu nyungut bat kebakansi hadu menta kalong arkusan ngut jamedat ka sanction pus kalong sau pau kapus ke badang fil hadu menta kalong lai pusau vakansi kalong riungut gani doftris ka total number of sanction pus kalong khat ar ke badang don menta kalong shipeu vakansi kalong ar cleaner total sanction pus kalong new huwei kapus ka ba nangdap hadu menta kalong sau pulai ngut bat ke vakansi kalong ar pu prangut sweeper kapus kalong lai pu ar ngut sanction pus ka badang don hamenta kalong ar kundai ngut vakansi kalong lai ngut chabadar kapus ka don sanction pus ka don khat kundai ngut kipus badang don menta ke badang dap do menta kalong khatwei ngut vakansi kalong fra kimali kalong driu ngut badang don hadu menta kalong san ngut vakansi kalong tangiwe te ka total vakansi na menta ka grade 4 po main Secretariat kalong new polai ngut bat kiban sasong thai pade kidon ar ngut tari ka post cleaner ka ban sasong thai kalong lai po tarik nai khatwei ar huwei lai huwei tarik banai khat ar huwei ar ngut te da kenya ka total vakansi ke badon hang tay po main Secretariat baro kalong lais pa ar po prangut baro lakamut bat grade 2 grade 3 bat grade 4 te ke jingkeli hang ne kami kalong lada kasmin Secretariat kade ke kami haga ba vakansi hadu kan ne kadon ke jingkeli kami hanga phi ki ba khlem kam hamjam dane ke badang kami banyo kiu permission hato kani ke jingi thylli kani ka pus lais pa art prangut hato kam kta ya permission mungkin
atau kam tak ya ka yo kam jong yo kam yo jam mi kun jong jong pi ne bi dak jeng keli bo ha ba kimi pa ki pa sku stom mi kun na menta ban yo kam ne ki jeng keli kalong ne kalong sa dum yang aya pi ba bali ba sarkar haduh menta ka sui ya ne ka puas haduh lais pa ar pho prangut te habide ba ne ka jinglat ka ne ka pus te banong nadu menu kan ka puas la thylli na mal nga paya kata information nga na under process te kan nga suan ai menta tang report ka ba ngai wan ya thu ep ba hamin secretariat ka don ka total vacancy menta ka bom 4 yuthung kan don hadu lais pa ar prangut ti kata ka RTI report ka ba ngayo na po ka office jong chief minister secretariat ti kan mentas ni kali tangani ka RTI report tanggini arngut hi kiban sesong thai haga live ho banai khatwe arja huwe ban live huwe banai khada arja huwe tanggini arngut hi kani ka ya sa ka total vacancy sak tuka ya total vacancy ke ya de skalais pa arngut kan ka kam golo hine la ken sai kini nek shot ong ba ya kani ka post jong ki crit 2 crit 3 haple da ka MPSC tang bai gini ki crit 4 hab ya ka kum kane ka Meghalaya civil secretariat ang ne po ka as per rule 21 of Meghalaya civil secretariat record supply duty imagery and other crit 4 staff service rule 1986 tikamut kane kam ha DSC kane kadon la jong ka direct recruitment kane kan ha direct recruitment jong ka main secretariat